Bakunzi bariri Vox TV ndabaramukije iyo muva mukagera nanje ndi wa mpungu wanyu sanzwe nkorera ikinyamakuru Liri Vox TV gisanzwe gikorera ku mbuga zigiye zitandukanye. Reka mfate kano kanya ndagushimire wewe umaze kugira subscribe, share, like hamwe na comment kuri no rubuga rwanyu rwa Liri Vox TV. Munsi tugiye kuyaga ku muririmvyi Melanin Boy, dushobore kuyaga ku bigwi vyiwe bigiye bitandukanye, ku mateka yiwe. Nongera ndakwibutsa ko uno mugabo asanzwe ariko aravugwa cyane muri no misi ku mbuga zigiye zitandukanye, ariko kandi ndakwibutsa ko inkomoko ya vyose nuko agiye gukorana indirimbo n'umuririmbyi yakomotse mu gihugu ca Canada, ndetse uwo muririmbyi aho yashoboye kumusanga mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe uno muririmbyi asanzwe ari umuririmbyi w'umurundi, ndetse n'umuririmbyi yashoboye kumenyekana ku ndirimbo zigiye zitandukanye, aho anakunzwe cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no mu bihugu bibanyi. Yamenyekanye ku ndirimbo ziwe z'urukundo no kungene yandika indirimbo ziwe hamwe n'ijwi ryiwe ingene riteye utibagiye melody ziwe. Aho indirimbo zatumye ashobora kumenyekana harimo indirimbo yitwa Isezerano, No Forcing Love ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zatumye amenyekana. N'umuririmbyi nyene yashoboye gukorana indirimbo n'umuririmbyi w'igihangange novuga ko ari legend. Ni mu gihe kurabo yabo yitwa Niwe Nshaka, iyo ndirimbo yashoboye kumenyekana cyane, yaravuzwe cyane, yaravugishije abantu benshi cyane. Ni indirimbo yashoboye kugururira imiryango uno muririmbyi Melanin Boy, ndetse nawe nyene yabandanije kugenda abishikiriza mu mamedia ndetse no mu biganiro yagiye arakora, aho yabandanije ashimira umuririmbyi Big Fizzo, avuga ati ko yamutumye indirimbo yiwe bakoranye imugeza aho yamugejeje kure, byanatumye ashobora gufata urugendo rwe rwa mbere yuriye indege bitumwe n'umuririmbyi Big Fizzo, mu gihe bari bagiye gukora shooting y'iyo ndirimbo mu gihugu ca Uganda i Kampala, aho banashoboye gufatira amashusho y'iyo ndirimbo nyene mu gihugu ca Uganda aho muri Kampala. Umuririmbyi yabandanije ashimira umuririmbyi mugenzi we Big Fizzo kubwo kumuha ayo mahirwe yo gukorana nawe. Nongera ndakwibutsa ko nyene uno muririmbyi Melanin Boy yashoboye gukorana indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye n'abandi baririmbyi bo mu gihugu c'u Burundi, ndetse izo ndirimbo aho zagiye zirakundwa cyane. Melanin Boy azwi nk'umuntu akunze gutanga icyizere ndetse no gukunda Imana, aho akunze gutanga ubutumwa bugufi avuga ati iyo usenga Imana nayo ishobora kukuba hafi, ntishobora kugutererana. Muririmbyi hagize iminsi ariko aravugwa ku mbuga zigiye zitandukanye ko agiye gukorana korabo n'umuririmbyi avuye mu gihugu ca Canada, ndetse abantu benshi cyane babandanya kwibaza ati uno muririmbyi Melanin Boy yabishoboye gute gukura umuririmbyi mu gihugu ca Canada akaza akamusanga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo bashobore gukorana indirimbo, aho banagiriwe ko bafata amashusho y'iyo ndirimbo. Ndetse iyo ndirimbo abantu benshi barayiteze cyane kuko bivugwa ko igiye gusohoka muri no misi. Ni mu gihe ibi vy'ino ndirimbo igiye gusohoka vyatumye uno muririmbyi ashobora kuvugwa cyane ku mbuga zigiye zitandukanye. Muririmbyi Melanin Boy ni umuririmbyi akomeje gukora cyane, aho nona kwibutsa ko aheruka gusohora indirimbo y'urukundo kandi indirimbo ikunzwe cyane muri kano kanya. Iyindi nkuru iherutse kuvugwa cyane kuri no muririmbyi ni gihe umuririmbyi Satubi yashobora gutangaza ko yikuye muri Isanganiro Award haheze umwanya muto cyane. Umuririmbyi Melanin Boy nawe yahise atangaza ko nawe yikuye muri iryo higanwa, kumvo z'uko iryo higanwa abaririmbyi benshi baritunga urutoki ko ridateguye neza. Uno muririmbyi Melanin Boy nyene asanzwe
azwi ko ari umuntu yishisha bugufi kandi ari umuntu akunda gushigikira abandi baririmbyi mu bikorwa byabo kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Umuririmbyi asanzwe azwi ko ari umuntu akunda gusenga cyane, ni umuntu akunda Imana, yamavuga ati iyo ushize Imana imbere nayo ntiyigera ikwibagira na rimwe. Umuririmbyi nubwo akiri muto biraboneka neza ko ari umuririmbyi afitiwe icyizere mu bikorwa vyiwe, kuko yandika indirimbo ishobora kumviriza umwana canke umuntu uwo ari we wese. Nongera ndakwibutsa ko muri 2025 yashoboye gutumirwa mu higanwa rya Miss 25 mu gihugu cy'u Burundi, aho yashoboye kuba ari we ariko arateramisha abantu. Guys, aha niho ikiganiro twari twabateguriye cerekeye uno muririmbyi Melanin Boy gishoboye kugarukira. Reka mfata kanya ndagushimire wewe umaze kugira subscribe, share, like, comment hano kuri Lil Vox TV, ndetse nongera ndagusaba we utaragira subscribe hano kuri Lil Vox TV no gusaba ko wogira subscribe, share, like na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse hano kuri Lil Vox TV. Akoze mwebwe mubandanya kurutega amatwi hano kuri Lil Vox TV.